Okay, now we are here. Guys, I want you guys to tell me something. It's two questions, ne? They're not questions, just two. Let me tell you, kuya ngwina. Me try ngari he December kufena ku mesa money na money. Kuya ngwina. Just according to you, me try ngari December kufena ku mesa money na money. Kumbe shani Fane veta hinika December hive hiniketa Mr. Post na Mayengani Fane hiniketa Mr. Post na Mayengani anishitive kungumishilekisa kuyini kuri December yin'wana Fane hiniketa Mr. Post na Mayengani na xivutiso lexi nga xona hi ku ya leswi ni nga swi vona this year ni vone ku ri na excitement yikulukumba ngopfu loko hi langutele ku yimelela ti-album ta Xitsonga. And then whether the quality is good is another question, and that's where the debate is. Kuri quality leyi nga humesiwa, does it fit kuri Mr. Post na Beni va nyikiwa December na? Na vutisa kuri in terms of crowd pulling, build up excitement, Mayengani na Mr. Post va swi kota ku endla sweswo before va release swa vona. Va swi kota ngopfu, they are 100% masters in terms of that. Those guys are good in their marketing. But Xana Fane veta hi va Tshikela December na nga humesi munhu un'wana handle ka Beni na Mr. Post. Mara loko nangute vanhu lava rhandzaka music van'wana va nga ku byela ku hayi va nga nyikiwi December mhaka ku va humesa tinsimu to rhuketelana and va tlhela va tirhisa tifamily ku rhuketelana va ri vambirhi, which is for me is absurd. Swo hoxeke ngopfu guys ku rhuketelana hi va mhani na va papa na va mani mi twa swi hoxekile. Ni tshame ni swi vula before loko ku chingeriwa family member ya Beni before, I've said it. No ku chingeriwa Manyangatsi, I've said it, it's wrong. I still say the same thing, it's wrong. Ku loko mi kha mi bifana mi tirhisa ti-family member. Ku chingeriwa hi mana wena swa vava guys. Ku xova ku fana ku munhu a chingeriwa hi mana wena. You know when you make a joke about your mom, wena endla joke wena n'winyi hi mana wena, it's funny. If I can make a joke about my mom, even though some people don't know whether my mom is still alive or not, but if I can make a joke about my mom, it's funny. But if someone makes a joke about my mom, it's hilarious. You can imagine. Like when one of kind of joke man, it's like hilarious, you know. It's more than funny, in other words. So December, ngai Tshikela lavo rhuketelana na kumshani Tshikela vanhu lava lava ku endla music. Ti-artists letin'wani Xana ti fanele ti yimela kule na December kumbe xana ti fanele ti ya mahlweni ti release music. Ti-artists letin'wani mi ya mahlweni mi humesa music December kumbe xana mi Tshikela Mayengani na Mr. Post na va rhuketelana va ri vambirhi. Va kupana because hey loko swi ya kupana swa kupa swi tele swimbirhi swa kupana swinene. Yo compare swona. So hi Tshikela mani December guys? December hi Tshikela Mr. Post na Mayengani or ti-artists letin'wani ti fanele to ti nghenelela. Because December leya sweswiwa ni vone ku hume tinsimu ti-album timbirhi ne ka ti-artists leti ni ti tivaka hi December. Ku humese Mr. Post, ku humese na Mayengani hi December. Yeah, December so far ku humese Mr. Post na Beni. Ti-artists letin'wana ti za to humesa kumbe a ni swi tivi va ta humesa na. I'm not sure, I didn't say anything from Joe Shirimani. Ti-artists letin'wana ti ve ti tsutsuma ka December swi ve swi famba swi ya ka va September swin'wana swi humesa hi ma-June, van'wana va yimela ti-Good Friday ntsene mara December va chava. Ti-artists letin'wana ti chava ku humesa hi December because a va lavi ku disturbiwa hi nhlamba leyi nga kona ka swilo swa Mayengani na Mr. Post. Va lava ku ti release music ku ri kahle ku nga ri na huwa na ku nga na tihuwa, mara unfortunately swa vona a swi talangi ku landzeleriwa. And like I've said before ku ri la ka xigaza ku tikomba hi nga ri ku vanhu vo ti rhandzela ku lava ku twa ku swilo swa Beni na swilo swa Mr. Post swi famba njhani ntsena. Vana mhaka na ti-artists letin'wana loko hi ya ka ku seketela vunanga bya Xitsonga nga ri ku landzeriwa swilo swa Mr. Post na Mayengani Ntsene. Which is funny. So I don't know. Mirin,
ni byeleni guys hi byeleni miri Mr Post na Ben va fi va tshikeriwa December va ri voxe va ri vambirhi kumbexani ti-artist letin'wana ti ti vuya ta humesa hi December na ti tlumbana kwala na swi tisa ku ri from my point of view na swi vona ku ri loko swi ta ka hype you know marketing excitement build up leswi swi endlaku hi Ben Mayengani I'm not sure ku ri ti kota artist tin'wana ti nga swi kotaku ende hi leswi a ni nga swi vutisa ka Facebook sometimes va tsandzeka hi kwini ti-artist letin'wana ku loko va lava ku humesa ti-album va endla build up yo fana leyi nga endla hi Ben Mayengani Mr Post ku ri swilo swa vona swi kota ku landzeleriwa you know ku va na build up ni vona mani a nga endla build up nyana i mani a nga endla build up Papa Rolani yo trenda then ku va na that was the build up unfortunately that song was a build up leya swi nga so se nghena ka August bye what bye August bye July or bye whatever se nghena ka August that was a build up because that clip trended so that was a build up to his single release with all thanks to Lekere na Salan the producer engezi swi sweswo ku ri Salan the producer na Lekere va tirhe ngopfu laha ku va na that build up ya Papa Rolani and then loko Papa Rolani humesa then it was like whoa everybody was waiting for it someone that who nto nga ri I miss opportunity ya ku endla build up I Prince Rangani had the opportunity to do a build up for his album because swi landzeleriwa because Prince Rangani humese in November was it November or somewhere October November end of October or November somewhere I can't remember but it was not December so I feel like he didn't take the opportunity to do the build up I endla swa yena I release some music then because he did release some nice songs to cineka even though I had my issues with the album mara he did not do the build up go fika vakuna mutharisi album ndugu ya huma mundwani ya huma ona there's no build up you know so kama Mr Post na Ben kuma ku ti video ti like trending for the whole week for the whole month ha swi tiva ku ti ta huma ti nga huma rini it's like a chess game vasala vambirhi va tlanga chess game and swi endla ku na ti-fans ti va excited even though they release trash music sometimes because look imagine loko ko humesa ti-artist tin'wana during December and really compare on a musical spectrum guys I don't think ti-album ta Mr Post na Ben leti va nga ti humesa loko a ti ta lunga ku wina December in terms of musical creativity and delivery mara because of their hype their following we are bound to talk about them we are bound to sort of look at what they're doing mara the quality is their quality though is their quality to whatever they're doing that's the questions we have is their quality I don't know so should we leave everything in terms of December if Tshikela Mr Post na Ben Mayengani na kumbexani ti-artist letin'wana ti feti nghenelela na that's the question I have I have those questions I don't think so I don't think Mr Post na Ben must be left alone in December because ko rhuketelaniwa swilo swa vona swi jahiwa tinsimu ti editiwa ti release fast kwala na kwalawani you know a ku na investment in terms of time creativity you know ku endliwa tinghoma just ku tiva ti humini vele as long as beef song yi vupfini leswin'wana ta swi vona mahlweni you know ku va dipa kona chona kona so mi swi vona njhani n'wina guys mina hi ku vona ka mina ni twa Mr Post na Ben va nga siwi va ri voxe ka December ku ri kota ku va na a variety in terms of a ti tlumbani man va waste mgimeti a ti humesi December hi vona ku humela hi Sunclan a ti humesi December na tona we don't even have a female artist like kasi ti-artist tin'wana vo chava December na like va chava Mr Post na Ben na va chava yini because I mean like really honestly speaking other than their beef akuna nchumu I don't want to lie to you okay other than their beef songs akuna nchumu in terms of music
Bo endla ti-beef then vanhu va excited ku va na huyi ku trenda mara in terms of music hayi mani vo nchumu a ni vo nchumu guys ni swi tivi ku ti-artist tin'wana chava yini you know ku release hi December a ku release hi December. I think we need to go back to December ti tlumbana hi December ti mixana hi December rather than hi tshikela Mr Post na Benny ku va hi dyela nkarhi hi December leyiwa mali la ku hemba mara hayi ti-beef song leti nga huma ti tsakisini guys ku leya Benny leyi hayi yi ni tsakise ngopfu yi ni tsakise swinene ti vuye ngopfu xi ze ya xa xibefini beefini that's one thing hayi she taking December in terms of beef mara in terms of album nah Mr Post did taking and I feel like Mr Post don't think I wona December so Benny loko a humesa single leyi ntsene ya like I said in a previous video a ta va a kote ku wina loko a humesa single leyi ntsene a nga humesangi album a fanele humesa beef song leyi ntsene i nge a ve relevant ngopfu kahle after n'wi endla ku a va a chaveka like yo this guy xi pfale album hi single phela leswi a ku ta vuloya hi swona so sweswiwani we are bound to tirhisa album ya yena you know which is it's not good enough. Even Mr Post album is just good in terms of what we see, what we have got December is better, you know. So I don't know. Kung mi sponsor ko guys, mi nga byela hansi mi commenta mi byela vanhu van'wana hi Nkanelo Gingirikani ku kumela yini. Comment down below and subscribe to the channel. A vulavuleni mi tlhela mi byela ku mi vona mi ri kwini guys. Mi tlhela mi byela ku mi hi ni kona la Giyani la Nsami la. Hi kona la Nsami le Tlhapfini. Ku hava mati ku hava mati Nsami mara ku na damu mara ku hava mati. Anyway guys, in case kwa mina ngitiri ka Nkanelo Gingirikani le gere mina nkhani ku ekastos so mi wendi nqaniwe kome qoqotho salute mi nga titimeli salute mi nga titimeli